Hello, hoi dot viltin ha nandi lak nandam chion ha mo kan YouTube channel in nandi lak nan kut kanin tlai than ha. Tuni chu Afghanistan rama Taliban Ralhrang ni Khrihfa asmi pa Pakhat Nung Buin a Phaw an Hlih na kong karak chimlai. US Congress chungtel Pakhat asmi Mark Walker ni American radio he interview an to lewa chimmi chu Afghan na mi Khrihfa na cha bitak ten thla kan cham hau naitana khan Khrihfa asmi Uncle Pakhat chu Taliban Ralhrang ni an tlai thing chunga an thlai Nung Buin a Phaw an Hlih tia ka thai tia achim hi thil achan hi kan hulai zer dong lai nili nia khanasi Taliban Ralhrang ni Khrihfa pol chu in khatin an kol na liwa hi Khrihfa pa Pakhat chu an tlai achung khur khar mai baka Nung Buin a Phaw an Hlih hi asi tia achim chu pa lengin midang tam pizong atu bantukin atuarmi an rakum khomen tia achim phone American radio host pani zaitinda chuchuna thaining si tia haltika Mark Walker ni ali mi chu hi kong hi adital ten chun ka thai khodi velo nain chu kam huna au mi Khrihfa missionary tuntu Pakhat sinin ka thai mi asi atu hi chu kong chu bitak ten kan hlathlai chu ma liopi asi tia ali Taliban Ralhrang ni Afghanistan chawza an lak kho le chang kain an chimmi chu how man ni kan ti na hlau zai man kanin to na lai lo tia press conference an ngai lewa an chim asinain chawza an lakin zer khat ni aro nuwa atu bantukin Khrihfa pol le journalist pol chu an kol nai an mu mi pau chu an tha chu ma ko na tia thai si US le hoile na ni aran nakin an tlang tlak zaw lowi Taliban Ralhrang ni chan Saudi Afghanistan an ukko sia chun Khrihfa na le journalist pol cha chun ti anung tak mi dir huna an kau chang ti si Afghanistan na hin Khrihfa thong in an ve chun ha chu atua thin phang le thatherin khwa an sadi nai a cheu chu ramlak tlang chungna ani thup na tia India Today ni chun alang ter tunia arakan leng tu vial ten dilak chunga lunglom nak tampi kin ngai Afghanistan bawrak he petline update to kho kan rak zoom langmang lai kan channel te he rakan leng than langmang tia kanin som than ha thaizinga Taliban Ralhrang kuta aphan mi US ra ka phriam nam phunga kong kan rak chimlai tu ten rak ngai than vete dingin kan som chian ha nandi lak chunga kanilom